Angge Mas Elang bos kulit. Angge Nok Santi, Kang Satori minangka mantan tuan rumah. Kanggo Bapak Ibu panitia pamit berwakil. Mime Susi bos racikan. Bos keripik kulit. Angge Nok Lulu calon tuan rumah sedulur saking Subang. Bapak Haji Daspan bos padi kapase ajak lalen. Duduk pahit karena perpisahan, mung ana ganjelane. Saban dina nangis kesepian, urip aduh karo anakan. Asik. Bu. Angge Aigit sing di Jakarta, Aigit. Memang kita beli rasa kena Aigit. Sangang wulan gawa kandungan Aigit. Tapi kita ngerasa duweni titisan darah dagingnya Aigit sayang Aigit. Nang apa kita lolih nemoni. Kangge Aigit sing ke Jakarta, matur nuwun. Angge Mas Elang sarakang Gondame Gede, bos kulit HR Production. Angge paguyuban anak rantau. Mime Susi bos racikan. Mime Susi ikatan ketibli mungkin bisa dipisahkan. Rabi anak mantane, anak Malang ka Bekasi. Aigit Mami bagus. Pengen nemoni anak kaya dipersulit sirat dekane, misah anak lan bapane. Memang kita ling rasa kena sangang wulan gawa kandungan. Tapi kita ngerasa duweni titisan darah daging si bayi. Nang apa kita lolih nemoni. Matur nuwun Angge Mami bagus, Mime Susi bos racikan. Angge paguyuban anak rantau. Oga kangge Kang Satori mantan tuan rumah. Kanggo Bos Timang calon majikan. Mama bagus Aigit Sinde kawasan Jakarta. Ikatan ketibli mungkin bisa dipisahkan. Rabi anak mantane, anak Malang ka Bekasi. Pengen nemoni anak
pahit karena perpisahan. Mung anak ganjelane saban dina nangis kesepian. Urip aduh karo anakan kangge Mas Elang sareng Kang Gondang, Bos Kulit, kangge Aikid, Nok Dela Nok Santi, Bos Demangkan Satori. Memang kita beli rasa kenal sangang bulan kawa kandungan, tapi kita ngerasa duweni titisan darah dagingnya si